Yeah. Yeah. Johpong. WBeat. Hiligaynon. Cebuano collaboration. Kaya rin sa atong kalibutan munibutang ang napadagan. Ginabalaan pakamatya na halos sa tanan nga katawan. Pugong sa ato ang kagawasan nga para untas kadaghanan. Naputos ang atong kalibutan ni ani butang nga sobraan kagamhanan. Halos tanan kay kontrolado hasta kinabuhis mga tawo. Bisa pagsayop kay mainsakto giilang nga Diyos sa ubang mga tawo. Basta daghan kag inani pamati nimo kay gamhanan na ka. Way pataka o pasagat si bisan kisa pasadaghan ka. Gahom nagpahimo sa tawong buaya nga gasulog ug kurbata. Gidamgo sa matag usa bisag wa katulog bisan paga ni gamata. Gilapa ang matag usa makinarya sa bati nga sistema. Nangabuta ang mga mata kung unsan tinuod nga Dios na pabaila. Kwarta dagang mahaylo basta kwarta na ganay mudiga. Kwarta makabago sa taho kapin pagid sa aton mga mata. Kwarta dagang mabuang mabuta madido gumikan sa kwarta. Kwarta makasugo sa tao makahimo malain o may aramay tsakto. Kwarta tanang pagkaon sa tawo dapat na bayaran og kwarta. Pati serbisyos gobyerno karon pa bayaran na kwarta. Ang kinabuhi sa tawo kaya na laran og kwarta. Pati pag-ampos Ginoo karon pa bayaran na kwarta. tungod sa kwarta ikaw nagbag-o naglain na ang imo nga giyo. Grabe ka na mamata-mata matyagan mo taas ka na. Bugaw di sa tanan imo lang adlaw. Basi gulpi mapadalom ako mapababaw. Kag ari sa ako nang huli nga kadlaw. Di ka sagay kumpiyansa bilog ang bola. Basi makarma naglain ka. Tungod sa kwarta nagapatira. Tungod sa kwarta ginpapatay. Tungod sa kwarta gintalo ka. Tungod sa kwarta nagubang salig. Tungod sa kwarta guba pamilya. Muna nga kisa ang kwarta makapalipay. Kisa makapatay. Gani mga tuto kag inday, di kagid masilaw kang magpasulay. Ang kwarta gastuha kaysa babaw di na madala. Pero ang kamayuhan mo ara sa ulo nila. Kwarta dagang mahaylo basta kwarta na gani mudiga. Kwarta makabago sa taho kapin pagid sa aton mga mata. Kwarta dagang mabuang mabuta madido gumikan sa kwarta. Kwarta makasugo sa tao makahimo malain o may aramay tsakto. Kwarta tanang pagkaon sa tawo dapat na bayaran og kwarta. Pati serbisyos gobyerno karon pa bayaran na kwarta. Ang kinabuhi sa tawo kaya na laran og kwarta. Pati pag-ampos Ginoo karon pa bayaran na kwarta. Ina ko karon kini istorya kay bakak. Uba mga babae karon na anay tatak. Murag di metro nga gasigig ka patak. Basta kwarta nay muhangyo ilang pati kay matagak. Ang uban gani kay Adam ng ibaylo. Ang ilang dungog ug ang ilahang prinsipyo. Di na mo ilagon sa ang insakto. Basta makagunit lamang og libo-libo. Unsa may sakto kung asta husgado para sa hustisya kay ganganga. Gahulat aburan hungitan tagaag sapi ning mga tanga. La 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 mga tao radyot kalingaw murag tralala. Munang ayaw kog uwata nga wala ka na igo aning kanta nga kwarta. Muna ang kwarta di mapakta ng iyagahom. Kisa dalo niya ka sa babaw, kisa sa dalom. Kisa sa sanag, kisa sa dulom. Gani samtang may ara ka, di sagay pabida. Kagmang mata-mata, basi mawad-an ka. Gusto mo lang sa ulihi, idoko sa kawya kag inganga. Kwarta dagang mahaylo basta kwarta na gani mudiga. Kwarta makabago sa taho kapin pagid sa aton mga mata. Kwarta dagang mabuang mabuta madido gumikan sa kwarta. Kwarta makasugo sa tao makahimo malain o may aramay tsakto. Kwarta tanang pagkaon sa tawo dapat na bayaran og kwarta. Pati serbisyos gobyerno karon pa bayaran na kwarta. Ang kinabuhi sa tawo kaya na laran og kwarta. Pati pag-ampos Ginoo karon pa bayaran na kwarta.